Kei te tītari hea atu e te umanga hauika Māori o Aotearoa, te tuatahi o wāna hua pūtea ki ngā kaipupuri hea a iwi. Kei te takiwā o te kotahi miriona tāra te whiwhinga ki ētahi. Kua ono tau te uepu e whakapakariake ana i a iāno. I nāia nei kua taka mai ngā hua, e whai ake nei te pūrongo a Mikey Sherman. He nui ngā hua o roto i ngā mahi a Tangaroa, a ko ngā iwi Māori tērā kei te rongo anō i tōna reka. Tino hari ko mātou ngā mana whakahaere o te poari, ki te tuku atu e nei moni hua ki ngā iwi mai te heko o tika taino ki muri heku, whiti atu ki wharekauri. Te kaumā iwa miriona tāra te hua a te umanga hauika Māori o Aotearoa mo tēnei tau, e iwa me te haurua miriona o tērā, kei te tītari hea atu ki ngā kaipupuri hea a iwi. E rima te kaumā whetu ngā iwi ka whaihua pūtea, ko tōna rahi ka inea mā te toko maha o ana uri. Rima mano tāra te utunga ki ētahi, a tata ki te kotahi miriona tāra ki ngā iwi nui, pērā i a Ngāpuhi. Mena ka tai atu te kamupene, tētahi kua moni i a tau, ka ahe ia ki te tuku atu whā te kau pai heneti o taua hua moni ki ngā iwi. Kua ono tau i nāia nei te umanga e whakahaere tia ana, ko ia hoki tētahi o ngā rangatira nui o te kamupene Sea Lord. Ko ia te kai whakahaere matua o Moana Pacific Fisheries me te maha noa atu. He tino ua me ki te ohanga o te ao, engari kei te pai te haere, nō reira ko te tūmanako, ka ahi mātou ki te utu atu i nei moni hua, mō ngā tau kei moe i a tātou. He kaupapa nui tā te umanga hauika Māori o Aotearoa a tērā tau ki te taha o Sea Lord, he oi kei te noho tapu tonu te rahinga o ngā whakamārama. Mikey Sherman, Te Karere.